Tpoġġew mal-40 bellet bin fil-bajjiet bir-ramel madwar il-Gżejjer Maltin, dawn il-bins qed jitwaħħlu bħala parti mill-kampanja Saving Our Blue bilan li jitkattar l-arfien dwar il-protezzjoni ambjentali. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli li spjegat kif permezz ta' dawn l-inizjattivi il-pubbliku qed jiġi mħeġġeġ biex il-loqom tas-sigaretti ma jkomplux jintremew b'mod irresponsabbli fil-bajjiet. Fil-fatt fid-diversi bajjiet il-pubbliku se jsib diversi bins tal-kampanja Don't Litter with Your Filter. Ġi spjegat ukoll li minn stħarriġ li sar mill-istess Ministeru fl-2021 irriżulta li 98.1% tal-individwi f'Malta li jpejpu jafu li r-rimi fl-ambjent huwa illegali, filwaqt li 11% ta' dawk li jpejpu jammettu li xorta waħda jarmu l-loqom tas-sigaretti fl-art. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-loqom tas-sigaretti jaqgħu fil-kategorija tal-plastik li jintuża darba biss għax huma magħmula mill-plastik. Dawn jieħdu 10 snin biex jiddiżintegraw. Irrimarkat ukoll li waqt diversi tindifiet organizzati bħala parti mill-kampanja Saving Our Blue tul is-snin, derbit ċar li l-loqom tas-sigaretti huma fost l-aktar skart li jinġabar mill-bajjiet. Nidejna din l-inizjattiva fejn qegħdin nagħmlu dawn il-ballot bins fuq il-bajjiet tagħna biex min ikun qed ipejjeb flok jarmi l-loqom tas-sigaretti fuq il-bajja juża apposta dawn il-ballot bins li għandhom ukoll mistoqsijiet interessanti u lajt u jkun jista' jarmi l-loqom tas-sigaretti hemmhekk. Mal-25 kontenitur poġġew f'bajjiet differenti fosthom fl-Armir, Ladira, Golden Bay, Għajn Tuffieħa, il-Ġnejna, Little Armir, Paradise Bay, fil-Bajja Sabiħa, il-Bajja ta' San George u fil-Bajja ta' Torri l-Abjad. Tpoġġew ukoll mal-15 il-kontenitur f'Għawdex u Kamuna, fil-Blue Lagoon u f'Santa Marija, f'Daħlet Qorrot, f'Ħondoq ir-Rummien, f'Marsa l-Forn, f'Imġar ix-Xini, fir-Ramla l-Ħamra, f'San Blas, f'Ixlendi u f'Ixwejni.